بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أم دي جرسالة حشري قوتنا دهان يا سيداي بديع الزمان بخين إن شاء الله تعالى. لأسر وبرهمين الرحمة خدي بنهرن بتشاواي عردي پشتی مرناوی ساغ دکه. بێگومان دێ بە هەمان شێوەیەژی مریان ڤەژینە و حەیاتێ بدەوان. قاوەتاوی دگەهێژە چێکردنا هەر تشتی سوورەتێ ڕووم ئایەتا پێنجی. ئەی برا، ئەگەر تۆ دخوازی مەسەڵە حەشر و هاتنە ئاخیرەتێ بە ئاوایەک یانژی بڕەوشێک بەسیط فام بکی و bi zimanê awaman gelek vekirî ku herkes baş bizanibe û wan pirsgirêkên nav aliman di vê mijarê de ji holê rabin, bi nefsa min re li vê hîkaya temsîlî binihêre û guhdarî bike. Demekê du mirov diçin welatekî gelek xweşk û wek cennetê ye. Dinihêrin ku herkes deriyê mal û dikarên wan vekirîne. Guhê xwe nadin muhafeze û parastina wan. Pere û malê wan bêxwedî û li rastê ne. Yek ji wan her du mirovan wan bêxwedî dizane û tiştê ku dixwaze destê xwe dirêj dike, ya xesb dike yan didize û dide dû nefsa xwe. Her new û cûre beşê zilm û sefahetê bikar tîne. û kesek jî zêde têkiliya xwe jê nayne û jê re nabêje çima tu wiha dikî. Lê hevalê wî yê dinê jê re dibêje gidî ma tu çi dikî, tu yê rastî cezayekî werî û serê me jî bikî belayê. û ev malê hanê ku talan dikî malê dewletê ye. û ev gelê hanê jî bi zar û zêçan tev esker yan karmend û memûrên dewletê ne. û di van karan de bi sivîlî têne xebitandin. Ji bo vê yekê ye ku têkilî te nabin. Lêbelê nîzam û întîzama dewletê gelek mezbût e û memûrên padîşah li her derê hene û telefonên wan di destê wan de ne. Zû bizîvire û poşman bibe û ji wan karên nedicîh de tobe bike. Lêbelê ew hevalê serserî înad kir û ji hevalê xwe re got: Na, ev mal malê dewletê ye, belkî malê wexfê ye û bêxwedî ye. Ji bo îstîfada ji van tişên rind û delal ez ti qedexeyekê nabînim û heta ku ez qedexeyekê bi çavê xwe nebînim jî jê bawer nakim. û ji hevalê xwe re feylesofana gelek tiştên beredayî got. Li ser vê yekê di nav wan de nîqaşeyeke ciddî dest pê kir û di destpêka mûnaqeşeyê de wî hevalê sersem wiha got: Padîşah kî ye? Ez wî nas nakim. û li ser vê pirsê hevalê wî jê re wiha got: Hevalo, tu dizanî ku gundek bê keya nabe, derziyek bê hosta çê nabe û herfek bê nivîskar naye nivîsandin. Çawa dibe ku ev welatê ku ew xasa bi rêk û pêk bê padîşah û hakim bibe û di vî welatî de serwet serwet û dewletmendiyeke wisan tê de dîtin ku wek di her saetekê de tirênek ji mal û serwetan tijîbe û were wî barî li vir valake û here. Çawa tu vê rewşa hanê bêxwedî zendikî? Di gel vê yekê îlanname û belavokên dewletê li her derê têne dîtin û xwendin û ala rengîn di her qoncikek welat de daliqandiye û li ba dibe. Çawa tu van tiştana tevan bêxwedî zendikî? Qey heşê te tune. Dûvre ji hevalê xwe re wiha dibêje: Tête fehamkirin ku tu hinekî ji li Firangistanê mayî û te hinekî ilm û çanda wan hîn kiriye.
تو علم و چاندا ئیسلامێن نزانی و ji عالمên zana jî napirsî. Were ez ê ji te re fermana herî mezin a padîşahê welat bixwînim û tu jî guh bidê. Ew hevalê serserî zîvir û got: Haydê, me hebûna padîşah qebûl kir, lê ev îstîfadeya min a piçûk a ji van tiştan çi zirarê dide padîşah û ji milkê wî çi kêm dike? Ji milkê wî çi kêm dibe? Bi ser de ez bala xwe didimê ku li vir hebs û mebs tiştekî wiha tune ye û kesek li vê derê naye cezakirin û tu cezayek naye dîtinî. Tu çi ji min dixwazî? Hevalê wî yê baş di bersîva van pirsan de wiha got: Gidî, ev welatê ku tê te dîtin meydaneke munawerê ye û hem methef û pêşengehek senetên sultanî ye û mêvanxaneyek demkî muweqet ya padîşahê welat e. Qey tu nabînî her roj qefleyek tê û yek diçe. Çawa ku ev mêvanxane timî tije û vala dibe, dê demek were ku ev welat jî bête guhertin û dê ev miletên hanê ji bo welatekî dinê yê timî daîmî re bêneşandin. û li wê derê herkes li hemberî kar û xizmetên xwe yan dê bêne xelatkirin û yan jî bêne cezakirin. Wî hevalê wî yê sersem û bêheş dîsa jiya xwe daneket û got: Hevalo, ez bi van tiştan bawer nakim. Ma tu carî dibe ku ev welat ji binî de bête xerakirin û xweciyên wî koçî welatekî dinê bêne kirin. Piştî van guftugoyan hevalê jîr û zîrek got: Ji ber ku tu înadkarekî serhişkekî wihayî û tiştek bi serê te ve naçe, were ji delîlên bêjimar ez ê ji 12 delîlan nîşanî te bidim ku piştî xerabûna vê alemê dadgehek gelek mezin heye û dîsa ciyê xelatkirin û mukafatê û ciyê ceza û ezab heye. û çawa ku tu dibînî ev welat rojê hinek vala dibe û diçin, dê rojekî were ku kesek tê de namîne û dê ji binî de xera bibe. Sûretê yekemîn. Qet dibe ku seltenetek hebe, bi taybetî selteneteke wiha muhteşem û tê de xelatkirina xizmetkarên mûtî û delal tune be û cezayê serhirdêr û isyankaran neye dayîn. Di rastiyê de ev xelatkirin û cezadayîn di jiyana heyata dinyê de gelek hindik xuya dike, nexwe ciyek heye ku ew ê li wê derê dadgehek yani mehkemeyek mezin gelek mezin bête damezrandin. Ev rewşa jî hewaley wê derê hatiye kirin ku ew jî darê axîretê û alema bêdar. Sûretê duyemîn. Di vê dinya hanê de li van rewş û îcraatên gelek ecêb û xerîb binhêre ku tev bi rihetî çawa têne îcrakirin. Ji mexlûqên herî mezin heta rihberên herî biçûk ku çawa rizqê wan bi rêk û pêk û bê kêmayî ji wan re tête dayîn û şandin. û ji van jar û zeîfên bêçare binhêre ku û li van jar û zeîfên bêçare binhêre ku çawa baş li wan tête nihêrtin û pêdiviya wan bi çi hebe tête anîn. û hem ku çawa xurakên şehane û birûmet di firaqên rind û delal de ji wan re têne dayîn. û hem nîşanên binexş û cilên xemilandî li wan têne kirin û mêhvandariyê muhteşem xuya dikin. û baş bala xwe bidê. Ji kesê wek te sersem pêve, tu kesek li karê xwe, her kes li karê xwe miqate ye û tu kes ji hedê xwe bi qasî zerreyekî jî derbas nabe. û mexlûqên herî mezin jî wekî mexlûqên herî biçûk guhdar dike û bi dilnizmî karê xwe dike û wezîfeya xwe bi cih tîne.
نخوا دوی سلطنت ده کرمک ویا گلک مزن و مرحمتك دلوفانيك ويا فرحية وهم عزتك ويا قلك بلند وحيثيت وناموسك ويا قلك بجلال هيا شواكو كرم داخوازا نعمت داين دكا ومرحمت دلوفاني جي بإحسان قنجي نابا وعزت جي غيرت دخوازا حيثيت وناموس جي تربية كرنا بأدبان دخوازن جبر کوفان روشان دوی ولاتی و وی دنیا هانه ده جحزاری یک نایه دیتن و خویا ناکن ظالم تاوی عزتا خواه و مظلوم تاوی زلتا خواه جوی دنیا کوش دکن و دشن نخواه وان روشان جدادگاه گلک مزن را تینه هشتن کو لوی داری حق جیه خواه ببینه سورة سيامين هوالو بنهرة كوچقاس بانتظام وحكمتك عالي دوی ولاتي دا كار وخباتي نكرن وهم چقاسي لغوري حقية بپيوان وموازنة معاملات تا اجرا كرن حكمتا حكمت دخوازكو تلتيف وان كسين كو دبنه پاراستناوي دا نبكه وعدالت جي دخوازكو ماف وحقوق قل خلقه بيتا پاراستن جبوك شرف حكمته ومزنانتيا سلطنتا پادشاه بيتا محافظه كرن براستی دوی دنیا هانه ده داخوازا وی حکمت و عدالت جهزاری یک بجهنای گلک بعقل و سرسمن وقتا دوی دنیای ده جزا ناکشینن و دچن نخوا اف جزای وان جدادگهک مزن را تهشتن سورة چارمین هوالو لوان گوهرین بهجمار و لوان پیشنگ و تماشاگاهان ده حاتن راخستن و سفره و خوارنین به همتاکو دوان سفره یان ده تینا دیتن بنهره و باش بالا خواه بده افتش نشان ددن کو پادشاهی وی ولاتی گلکی جامعه و مال و ملکیوی بجماره دراستی ده اف جامعی و دولمندیک وها بجمار و بیداوینه هنک میوان خانه تمی دائمی دخوازن و دجین فانی و دنبوری موقت ده بجیه نابن و هم دخوازن کو میوان وانی عزیز جی تمی بن و نجبو دمکه بن دراستی ده اف جامعی و دولمندیک وها بجمار و بیداوینه هنک میوان خانه تمی دائمی دخوازن دجی فانی و دنبوری موقت بجیه نابن و هم دخوازن کو میوان وان ای عزیز جی تمی بن و نجبو دمکه بن جبو که دوان میوان خانه تم و دائم ده آزار و علما داویلی هاتن و جیوه قطاندن نکشینن و بوی آوائی کاربن جوان نعمتان طعمکه بیکیمانی هرینن لورا چواکو داویلی هاتنا ایش و آزاره خوشی و راحتیه وسانجی داویلی هاتنا خوشی و راحتیه جی ایش و آزاره و لوان تماشاگاه هم بنهره و بالاخواه بدوان داخویانیان و لوان دلالان گهداری بکه که چوا هنرین انتیقین پادشاه تشهیر و ددن ناس کرن و کمالات وین سرمدی نشان ددن و خوشکاتیا ویا معنوی یا به هم تا بیان دکن و بحثا خوشکاتیا ویا وشارتی دکن حکا تو خودی بصیرت دیتن بی توی وانا توان ببینی و پی بحثی لحکا کو چعف و دیتنا تا تنبه و گاوی بلا گازنا تا جتبن بلا گازنین تا جتبن لورا تا انسانیتا خواهون دا کریه نخواه
كمال و جمالك پادشاهی معنوی که مروف ده حیرت ده دهله هیا و کمالاویا معنوی یا بقصور جی هنک تماشاوان تقدیرکار دخوازه که دما تماشا کرنه ده ما شاء الله ببیجن جبوک اف هنر سنعتین گلک خوشک جبر چاوی وان بیتا لبر چاوی وان بیتا تشیر کرن و اوجی ده حیرت ده بمینن و خوشکاتیاویا معنوی یا به همپا هم ببینه و هم بیتا دیتن یان دخوازه که خوشکاتیا خواه بدو آوایان ببینه. آوای یکمین یکسر او بخواه خواه ده نینکین عینکین آفراندیان ده یعنی چکریان ده موجوداتان ده تماشا بکه وکی دوان ده رنگ و رنگ و خویا بکه. آوای دویمین بواسطان نرینا اوین ده حیرت و استحسان ده نه بنهره و هم مشاهده وان یا دائمی و هم اشهاد وان بوی روشه دخوازه که مشاهده بکه. اشهاد وان بوی روشه دخوازه لورا جمال و خوشکات یک دائمی بمشتاق داویلوان تی رازی نابه. لورا تماشوانک دماغو ببه محکوم چوندنک بیغاتنی تک بتصویره وی زوال ابدی حسکرنا وی بنیارتی دگوهره حیرت و حرمتاوی گیری تحقیر دبه لورا انسان تشتیکو نزانه یان دست اوی ناگهیجه جیره نیارتی دکه. یا راستی هر موجود جوان میوان خانهان بلز و بز هنده دبه و دچه حتی هنک لسیها وان تماشا دکه و بیکو جنری ناوان تیر ببه دچه نخواه دچه سیرنگه هک دائمی کو لوی داره وان ارکن کارن خواه تمام بکه و زوق و طعم دائمی لوی داره بگره. سورت پنجمین حوالو بنهره و باش بالا خو بده کو دنا وان کارو خباتن کو تینا کرنده شفقتک وی ذات بمثال گلک پر تیتا دیتن. لورا جبو مصیبت زدهیان آلیکاران دبزینه و برسوا هر داخوازوان ده حتی دماغ احتیاجک پیدویک هری هورک جرائیتک همولاتیک هری بلنگاز ببینه یکسر بجیهتینه دماغ لنگه میشنک شوانکی بشکه جیره یان مرهم یان بیتارکی دشینه وره ام هرن و نیفگراوی کو تیده جواتا گلک مزن کم بونه و اشراف و سروکن ولات تول وی داری جویانه یا ورکی اکرم کو نشانه گلک مزن لیه جوان را هنک نطق و آخافتنین عجیب دکه و جوی پادشاه بشفقت هنک تشتان دخوازه و تمام ولاتیان جی دبیجن بله بله ام جوان تشتان دخوازن و بوی آوائی پشتوانی ددنه وی دراسینن و تصدیق دکن و نها ای هوال باش گوه خواه بده باش گوهداری بکه که محبوب حسکری وی پادشاهی که چه دبیجه او دبیجه که ای سلطان و پادشاه ما تأم بنعمت و احساناتان قنجیان پرورده و آماده کریه و وان نعمتن کو تدایمه کو وک نمونه و سها نعمت راستقینه تو اصل و کانین وان بما نشان بده و ما در باسی بارگه سلطنت خواه بکه و ما بگره حضور خواه و دوان دشت و چوران ده پریشان نکه و ما بگشینه بن رحمت خواه و بحال ما نهله و وان نعمت لذیذ کل ور تا بما دایت عم کرن لوی داری بما بده خوارن مجرحم
و كرما خو دور نكا و مناد عذاب وان ولاتين مشتاق و اطاعت كاركو جتر حمد و سپاسيان پیشکش دکن وكا بشك جوازي فاوانا دبجا وان اعدام نكا و بي خودي نهلا وكي وان داخوازان قلك دوباره دكا و تجي بگوهين خوا صح دكي قالو پادشاه كيكو اوقاس بشفقت و خودي قدرت هيزا قد دبكو احتياجك بيدويك هري هورك انسانك هري جريزي بأهميت بجيه دينا و داخوازا محبوب حسكري خوي هري برومت بجيه نينا و بسرده او تشتيكو محبوب وي دخوازه داخواز و ارمانجا حمو انسانانه و ديسا او داخواز موافق حسكرنا پادشاه و جخوات دلوفانيا رحمت و عدالتا ويجي في كيدوه هم جوي سلطان ازال را گلک رحته و گران نینه و هم وكفان باغو بستان دنيا ما جيرا گلک حسان و سوكه مادم جبوك وك نمونه وان بما نشان بده و دوی دنيا فاني ده او خاص بصنعات هنر و خملاندن او آنية هولي حلبت جبوك خزينين گنجينين خوين حقيقي راستقيم بما نشان بده و كمالات و هيزا خو بما بده خويا كرن اوه ده بارگاه سلطنتا خو ده وان تشتان دروشك وصان ده نشان بده كو اوه هنك سيرنگاه وكاكو عاقل ليد حيرته دمينن نخو وان كسن كو دوان ميدانا امتحان ده خويا دكن و توان دبيني بخودي نينن بلكي قصرو جيانك حقيقي و زندان و عذابك أليم دجوار لهيفيا وانن و انتظار وان دكن